mo ileng hore bontate hona lo renke role ya leadership re nana leadership ke go nna boss a sebetse jwalo ho nna moetapele o be ntate ka tlung ha wa tshwanela o be tau ha wa tshwanela o be bosso ha wa tshwanela o be motho lo ka re o tobetsa remote control ntho ngwe le engwe gore ka mantswe mang re lahlehetswe ke ntho ya o manager ke batla ya o tsamaisa ya tsamaiso danke re lahlehetswe ke ntho ya tsamaiso yano ha ntho ya tsamaiso e lahlehile mothong wa monna o bona o ka re force ke yona e tla sebetsang kanti ke mo dintho di senyang teng kanti ha o lahlehetswe ke matla tsamaiso o bo sebedisa force le control o sa o gore e etsa force e etsa o lebale ho nahanela maikutlo a motho force ntate mtang e etsa hore ha ona taba le maikutlo a motho motho yena a se next mosadi yena a se next ke ntho fela ke pampiri fela ntho e metharang asia another party ke ha o le mo gore qeto ke nka no yana ke batletsuwe no yana hore motho o mong yene o lo iutlwa jwang o lo inkwa jwang maikutlo a hae a kena taba le ona ke batho ba sebedisang matla a ileng hore at the end of the day ha lokela ka lebaka la hore at the end of the day tsamaiso ya mohlola so bontate ba mangata re hlolwa ke tsamaiso re nana matla kona a tla re sebeletsa o buile ka ntho engwe hape wena Dr. Masekwane last number o buile ka control hore re batla kore kana go jwalo o ya mo controla motho control ha re ka thubo le motho wa ba le mo ene ha o ka sheba batho ba batlang go control ha ba gone ya pele o controla bona man ye Masekwane re a ka untsa ka studio ka mona man ye mona butle man ka untsa man anda ke bula studio mona ke reno ke bula ore ba etsa jwang motho o tletseng control a rato controla batho ka bo yena ha gone o control next motho o sa gone o manager yena ka bo yena manager batho ba ba o tla ba manager jwang o ke se gone fa batho ntho se nang yona e o sa gone ka bo yano ha sa gone o control a batlo controla batho ba ba e etsa o khosa emotional abuse tlhekefetso ya maikutlo bathong ba ba ka hore batho ba ba gone ntsha abana freedom a ntsha maikutlo a bona ka lebaka la go liato ye me jwala lentswe la ya le tswile o fela jwala ka mo o khosa damage o loser in o lahlelwa ke bana o lahlelwa ke mosadi unaware o mametse le Sedi FM kheleke are my prophet o bua nnete mathabo le senyeo are ntate o bua nnete maditla mataua are bontate dumelanga ke ne ke fela ke le lwakanelo re letla kena neng ka jeno jwale le kene ke mametse ntate Masekwane mona le bua nnete motho motlemetsotso mashoma mabedi le metsoro bedi le ba o renya le shumele metswe mmedi hey banna ho a tshesa o la ba ema ka maoto mo ntate ho di phone di a kena mme di WhatsApp e bua ntate bua ya bobedi ke ena ne bomme bana ba ntse ba bua ka difounu re le bontate re ba tlisa gatellong ya hore ba lentswe la segwa le re compromise gore ka mantswe mang o batla ana rata ntho e itseng ana etsa ntho e itseng ka lebaka la ho thabisa wena o le molekane wa hae tshwanetse a tloele ntho eo molemong wa hao a compromise ntho e ane a irata molemong wa o keepa lenyalo kapa relationship ile hantle mare rona re pallo go compromise ke le bontate ntate thuso le Dr. Masekwane nna bothata ba ka bontseng ketswe molekane wa ka ona mamela mmae le bana babo ba mo laela gore a etseng a ska etsa eng nna ona letho leo ke le buang ebile le go mmamela ha mmamele lanka tla ka eng kapa eng ai hana thaba le nna ke 97% heartbroken mai o mo jwetsa hore etsa tjena mosadi o tshwarwa tjena ha mosadi a etsa tjena jwalo re le lapa le tsamiswa ke mmae ke mme wa ntate no lahletswe ke matla monneno ha sana matla yano ke ntho o ntate mtao e bohloko ho bomme
o ba tlo tloedisa mentho itseng e wena o le ntate e hlolang hore o e tloele hangata re tla be re bolela batsadi le balekane ba rona hore tswa ditšhoming tswa metswalleng eo lo bana ba heno bana ba ntena le bana ba bona heno tswa ho bona mosadi a betsa ntate motho a ba compromise gore for the sake ya lenyalo laka a ke lose family yaka a ke lose metswalle mara o compromise tsa motho ya jwang o sen ready who compromise for yena equation e balance mo jwale bomme ba qetella ba le mala ka lebaka la hore wa sheba hore ka lebaka la lenyalo le ke ile ka tsotella hore ke kgawane le ba heso ka lebaka la lenyalo ke ile ka tswella hore ke ba bang ba tlwediswe mesebetsi a ba tlo seifa lenyalo kapa relationship a mamela fela monna ema pele a sacrifice ntate motho hore ke a o tloela mosebetsi o ke tlo ba le monna ka le family ya ha qeta monna a tlwedise mosadi mosebetsi ntate motho mana mamela nto last number Dr. Masekwane Dr. Makia unsa ka studio monna tlwedise mosadi mosebetsi because mosadi a sebetsa a mothusa ntate wa ka a butla mantate Masekwane mana ko be butle hle monna man yeah man ntate wa ka hona le bontate ba lahlehetsweng ke ntho ya o itshepa self confidence hangata e tlisa tlhekefetso ntho eo ka hobane monna a itshepe o tla ba nna ke mona mo Lesotho mosadi kolo o bereka Gauteng ha shebe ntho ha sa itshepe ntate ke o bolella wa mo jwetsa wa o tloela mosebetsi o tlo dula Lesotho mo tla batlo mo once mosadi wa tlo dula hae o tlwetse mosebetsi ka lebaka la hae ha tlo dula monnona mo sotla ska mo fa tšhelete monnona mo sotla ska hlola mo hlokomela monnona a mo sotle kore ho feta to a level or mosadi ona maikutlo a le male to such an extent or banna ke a regret ke itshola hore qeto ke ne nka ke ne ke inkela eng ke le bontate ke renke mo mamedimo e Masekwane jwale monna jwale o wa chesa ha re utlwe mona mo mamedi re a kopa hle ha le bua le rona ka di voice note le sebedise mantswe hantle bana ba mametse re a kopa bontate a nna ne lena la lona ke lona bana le Sedi FM o ngotse mona motshidisa re mamelane le Sedi re a kopa hle batho e re utlwe ha re utlwe di malamborra ntate thusho le nna ke na le bothata ntate o dula ko matlosana kwa ntate o dula still gatle gae nna telele matlho a ka etsa go ira go tswalega ga ke itse gore a ntate o ntlogetse ntate thusho ore jang ke bothata ba ka bo ke lelang ka jone ntate o dula kwana ha sa tla hae mme o re ke bothata o re le mahlwana bila a sa bona hantle a tsebe ntate a mmolelo re a ke sa o hloka bophelong ba o mosile a le jwalo mono o tsamaile ko sotla motho ya ke maikutlo o mo lematsa kelello o ipotsa hore ke tswelle ka bophelo kapa ke etse jwang gore bophelo ba motho bo yeme mare ba hao gore ke bo unfair gore ke go hloka nnete ntate Motau lo sa nne fair ke engwe eo bomme bana ba tlollang ka yona hore la o qetela yene o beile bophelo ba motho mo pause o tobeditse button ya pause ha e tobeditse ha di mo hlola tsa hae o lebelletse hore ha gutla mo dintho di tsamaye as normal gore ha bone le hore tshwanetsa go pele tshwarelo ha bon gore ke ntho tse di dire bolang re le banna mo re qetellang hangata re entse diphoso ntate Motau re hlolwa ke lentswe la sorry a rena yona sorry manyalo mangata le relationship tse ngata le basadi ba bangata ba lemetse as I'm talking ba mo kutlo bohlokong because o dula le motho o senang hore askis o dula le always right batho ba bangata ba bomme maikutlong ba lemetswe ba hlekefeditswe and then motho o sentsene a itshoketse fela ka hore ke na le bana le motho ntate Motaung le moruti ke fodile e ka re fela nka tlosa those memories tse nkileng tse leng teng ho nna ka monna enwa ke ne ke dula le icon ha e sale ke tswa ke fodile moya wa ka o hantle
e re ke tle mona ntate Motaung nna ke mosadi mo le doctor mamela ntatwa gore nna ke mosadi yes are hona le ka matsatsi ao monna ka neng a mpolella hore ke mobe gore hona le ka matsatsi ao monna a dula mpolella ka mo ke le mobe ka teng are ke dula ka mona ka Pretoria are ne ra ke qeta go hlapa ke re ke apere ke motle a ra o tsebe o mobe jwa mabenkele yo batho ba imetse ay no motho batho ba imetse no okay kwa re motho wa mme o mobe hle banna no how banna ke o hloka confidence ke o hloka o itshepa last number o ka tsotsa le motho wa mme a qeta o hlapa itukisa mosebetsing ore a mosebetsing a le jwang ntle le ntho tse ngata no vatmana a khona banna ya jwale ke batla ka jeno wena Dr. Masekwane ntse re bua mona re live jwale mona ntse re bua ke batla hore ka jeno lenane lona re ke re bua bontate be ke ba utlwe gore mohlomong hona le ntho e re etsang a sa lemohi ke sa lemohi kanti le ene ke le hlatsipa jwale ba ke ba utlwana bomme ba reng ba lla ka eng exactly Masako Cecilia ke le mametse ke le ka ra Moluti Feldun Skroon ke le mametse hle ke Jeanette Dikomo ke dutsi le lona okay re ter shebe mona ke utaba re ya jwale re matha jwale heish wa bona le ena ntate Motaung e bohloko ka lebaka la motho wa mme once o ka etsa a lahlelwe ke value ya hae o mametse le Sedi FM re moyeng hona jwale hona le ntho re neng re bua ka yona ka motheno a reng moswadi ayo o mobe ore motho wa mme a ka lahlelwa ke value ya hae tswela pele kotsi engwe hona le bontate ba kgonang ho etsa motho wa mme value ya hae boleng ba hae yes gore mosadi a ikutlwe o kare a se mosadi o kara se mosadi o itse ntate Motaung mantswe a na le matla a o lematsa motho kelello le maikutlo ene ha motho a ka lemala that's why hothi lentswe a le khuhle motho a lemala kelello ntho yeo e bolaya botho ba hae le boleng ba hae jwale tswela pele hona le bontate ba kgonang ba ileng hore ba boleile basadi ba bangata a seng ka di face a seng ka stu ka mantswe fela ba boleile ka mantswe o mo bitsa mefuteng ya dintho tsena ka ofela mo ileng hore mme o sentse phila a ke sa tseba ke philela eng because ha ona le lentswe le letle or ntho entle e akila e utlwa e bua ke motho wa hae ya a gore ke rutle mona rutle e be ke ntse ke le rutle ka pelnyana bo okay a rutle mamela ga se go tle ke manyoloi ba sena ntate ba sena bontate ke goseditse bona nna ka leboga ke motho wa ntate batho ba bontate ba re kenya ka depression hospitala bofelong o go di fumanetse sekgeretlananyana o batla o lose because a batla sa se batlang the only after our money ho sebetsa so na ke sharp nda tituso ke sharp are ena o sharp ntate Motaung are o sharp ya utlwa are bana ya utlwa o bua are bana ba ka le bontate gore bontate ho tshong bana ba ke ntate enwa empa o hantle ka bona are ha o fumane sekgeretsana teng o sebetsa o sa tla re no ke tlo ja nqoko yi gore ntho a itlela mona
o re ke tlo ja morororo Ntate wa ka, kore o shebile- ntwa e shebileng fela ke morororo Ha hona nix. ha una letho le wa le shebileng A re bone. banna ke tsebe a A ke re bone. tsebe okay Sheba o tla o bone bomme ba imetswe jwang. O tla le motho o dula le ene le mo di late 40s a ke re jwang. Ha le mo di late 40s o bo sheba ntate a be a lo cheata mme o wa 42 years ka ngwana wa 16 years mmamela hantle kore kelello ha mme wa tlo fumana a find out hore o mo ropa ka motho o jwang ya pele o boleile confidence le o itshepa ha mme o ka tsela e makatsang le utlisa molaetsa hore a ska hlole a ikamohela hore wa feature at the end of the day ke emotional abuse engwe kore tlhekefetso engwe ya maikutlo e bomme ba tsamayang ka yona hore motho wa ka on ropa nna ke Volvo a ba lata GTI ke o taba ai monna wa di be ntate Masekwane ntate Thuso ke 20 years ke le nyalong 20 years ai ke hlotse are o lapile ho lapa 20 years. ya ho lapa ke ntho ke Setswana o kgathetse are tšhelete ya bona ya lahleha bankeng ore ntho engwe e bohloko monna o monea karete mamela a last number mamela selo sana mme ore ntate o mo fa karete ore a e bankeng right a tsamaye a ye mosebetsing o tšo ntate o sebetsa di country all right yena a tsamaye he a ye mabenkeleng ha a fihla mabenkeleng khati ya decline ya hana o sebetsa karete a mo botsa mo phone a bar ke lebetse go bolella mosadi wa ka nnete ke lebetse go bolella tšhelete ke ntshitse mo account eno how ai a re lokile ke tla ikenya tšhelete nnegese go tloa mono a mo founela re tšhelete ikene a mosadi a gutlela manara I'm sorry account ena ba e blockile ha ke tsebe a ra ke kgone le robala bosiu ke botsa modimo rena ke dirile eng why should I deserve such a husband o ngotse jwa o ro bane nna ke ile ka dumela go etsetsa monna enwa bana go tloa mo nketse se wa nketsang sona ai a ke re ke bapale se fela botsebotsepe no ai pelo ya ka utlwa bohloko wa tswa gore hona le mantswe mme a qetang ho bua a re go baneng ke dumetse gore ke be le bana le yena ha o botsa modimo o ngotse ka Setswana gore o botsa modimo rena o dirile eng a gore ke tshware pina kwano mona wena mshaneso hona le pina ke batlang ho eng ka mona e re ke etsetseng momamedi e re ke shabe mona lele o ya bua khotso ntate Thuso ke le mametse nna ke ka mona ka Mozola me ke dutsi le lona ka mona ka Mozolo ke ka mane ka le re ke hana Mozolo ke soso all right ha ke renke momamedi mo ka pelenyana fela ona le ntho e sa ntsameleng hantle kwa mona o ntshwarele ntate Moruti mme no llang ha kana o reng wena ntate wa ka kore bontate ke a khola le mametse bana beso ka dumela gore bontate ba mametse la e mong a tla kwata re lenane no re ke bua monna empa o buisa basadi ha ke re bue gore na re ke ruto basadi bana re ba etsa eng rona o reng ntate o re ke a itshola ntate wa ka haona nna ke ne ke deserve monna tjena na tswela pele nna haona ntho bohloko ke ona e ke buang ke re batho ba bomme haholo maikutlong le kelellong ba sentse ba dutse ka hore ke tla reng kore a ke be tjena ntate Motau haona ntho bohloko o bone o na le bana ba 4 ke etsa mohlala
le motho wa hao Eh. le lenyalong or le relationship ha o fetsa o bo motlohela o lo batla motho mo o nang le bana ba 6 o tloetse ba hao o ya ko wa utlwa ntho le bolaya mme o le jwang e mo bolaya in all areas tsa bophelo ba e bolaya maikutlo a hae kore monno ene o bo fitla o dlalla e father fika bontate mo o etsa ditshwanelo o hlokomela o etsa marka mole o bo ba sohla go bohloko mme diteo tsa lepato di ka ba boima ka One Life o ka pata ditho tse 16 tsa lelapa o fihlella ho 50,000 motho ka mong o be o fumane melemo ya grocery hlaho ya lejwe le ho feheletsa mofu SMS tsa cover ho 34546 One Life Insurance Limited ena le license ya province ya bophelo mme ke FSP melawana le dipehelo di inthaneteng ditefello ke tse tlwaelehileng. Hey, sekolong ke ne ke sa wa morao ke batla o dula le nna mme hlokomela hore ke hloka lekgalase jwale dintho tsohle di fetohile Nako ya ho mamela ha bana ba fumana lerato le tshebeletso tse lekaneng ha ba phethe mosebetsi wa sekolo feela empa ba atleha hammoho re ka fetola bokamoso ba bona Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse Maafrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Re o phepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le ditefello tse tlwaelehileng. ho na le ntate a keneng ne ke itse ko o kene bomme re ke rutlo rona bothata ba bomme ke re mo kenye ntate kapa re mo fete ntate a re fe bomme a re fe bomme le ne le ya bontate re mo fete ntate re a o feta e seng hampe ka tlhompho re a o hlompha e re kenke mo mamedi ke hantle ntate thuso godisa bana ba ka ba babedi me ntate wa bona o na le stoutu ka mantswe a mabe me ke tswile ke tshaba le sethunya kore ne ke tshaba le sethunya ke motho wa sethunya ha ona ntwe ke buang ha ntse phoso o ntsha sethunya o tla mpolaya a re ke hantle ke tswile ke tsamaile ke na le hore ke se bone sethunya seno nakongwe le se ke sa dule le yena o re ke yona ntho yana ya ho hloka boitshepo ntate moteng ha o se itshepo tla nyadisa mosadi wa hao banna ba kaofela ba ko mosebetsing ya ha no batla ho bona bua le motho wa ntate ko se itshepe and haholo ntate moteng a ke tsebe ke Setswana hore ke eng e reng tsela e tsijwa ke motsamai wa yona ke miss call a ko ipita tsela e tsijwa ke motsamai wa yona ya itsamaile ntse o itseba hantle ya no the accusation okay o setso la tofatsa motho lana se etsi ntho tseo ka hobane tsela eo kile wa etsamaya and then o tseba ditholwana tsa tsela eo jwale la motho ana nkile tsela innocently so ho sena phoso o sentse o nahanela motho o lo batla claro mo nkela diqeto tsa hore ha se ho le so ho kampane wa etsala so ntho go lo ntate moteng ke ntse ke shebile le nako 1 a re tlwele ho nahanehelana ke ntlha pele
mo di relationshiping le di family bonta le bontate a re tlwele go naganelana re bolawa ke ntho ya o naganelana ke dula le wena tjena empa ke o nahanela ho o itseng naganela go itseng okay o dula o naganela motho bobi o dula ene ntho ya o dula o naganelana e nka matla mangata ho wena a o etsa dintho tse tshwanakang le tshepo e fele ho naganelana motho ha mosadi ona a ile habo wa nagana hore ba bua ka wena na re o discuss your policy ka wena na re o shebilwe ditšhelete tsa gago kore o isitse bokae habo a re tlwele go naganelana fa motho freedom kana tokologo ya o phela ana le tokologo ya haye ka ra lenyalo leo mofe a tsebe hore o tsamaya from A to B re tlwele go naganelana lenyalo ntate wa ka o bua ntho e kgolo o bua ka freedom lenyalo ke tokologo o ke tsenya le motho ba ha mo fetokologo ya bophelo ba hae ntate Masekwane ke rata o le bona nako ya hao jwang ka nako ena tshwantse be o kerekeng yes ebe o etsa mosebetsi empa o tlile mona ke nako ya hao ntena o tlile mona o tla bua le rona ke utlwile o re ka di 20 tsa December ke December ntate o tla be o ya ka mane ka motouleng ebile ho na le diphororo mono ntate wa ka mo batho ba rapela ka mono o tla bona mo ka di 20 le mahaha o ya mahaheng ntate wa ka o re ke di 20 ntate di 20 tsa December hobane maobane re ne le mo batho ba lla ho tlile dikoloi di tswa Gauteng batho ba lla ba a se belief re ne re sa tsebene le shot re kopa round 2 ke batho ba ikupetseng o tla be o le mo ka di 20 ke ba o ntate ra iphahlalatsa di 20 tsa December re tla be re le mo ke o taba ya ke o taba mme bohle ba batlang ho tseba ba batlang ho etsa jwang ba tla bona ho marangrang a hao marangrang a lona ya marangrang a lona le ngotse the royal family the Masekwane the royal family ke mo ba tla re tholang teng di tlhakaofela and then nomoro ke ena e ba ka nna ba WhatsAppela kana ba founela ho yona ba kre di tlhakaofela ke 0606835126 nomoro hape ke ipheta hape 0606835126 baka WhatsAppa baka phona ke le bona ntate kaofela ntate Motau modimo motle a modimo a boloke malapa re mametseng a modimo a ba hodisa ntho e kgolo ka ho fetisisa ke ba tloela ka mantswe ana a o hlola meleko le o hlola ntho tse o lwantshana le tsona ko amohela ha o le wrong a re ithute ho amohela ha ke le phoso amen ithute ho amohela ha o le phoso ke feditse ntate wa ka